Belap Kuki channel tusuk LAHKHOM ni ho zo se na bon on ni ko pa tunung jang VANNOI THUSOH chum la chum ho ana be khom ki loi te Simpet ni kho chun Chinese President Xi Jinping in ni kho thum lut dinga khol jin na anapat to lonin Moscow khupia Russian President Vladimir Putin to ki hona ananai lonin nahi Chinese President Xi Jinping in a khol jin pat masangapat ana sei sabanga China le Russia hi thusim luita nei a hin lon bana ki matna hoita nei sa a hi lon to ki to a khol jin nahi ga ahin su te ding kinepna ananai anahi chule a khol jin nahi COVID-19 umzawapat VANNOI vilna chutna anei masat pin chu a hinalaizin ahi amasapi nahi to lona Russian a khol jin hi Russia le Ukraine ki ka boina thua champi sadinga kal song a hiding gincha umta chu ahi hinla western gamho adea United States in hichi khol jin na chung thua hin lung op kaina khota anei winahi aji chu Russia le Ukraine hung ki bui panapat China hin Russia dauna a kamchang khat jong anal halo hi achung chuna China hin Russia in Ukraine satna amano galman cha phata ta jong api uwa ki sei jing chu an hi hi chu Russia le China in nil kalna ananei jingo hi China le Russia lam kai te ni ki ho na hi chamna lam pi khat hong sodo na ding uwa ki ho na anei lhon dinga ta san hin hinla United States in chamna umna dinga ki ho la na chu China lama kun hung ki podo dungzui a hi le ipi thu lam hi jong le ki pom thei pon ti atiki din hi aji chu ki ho na hi ipilama pansa a ki ho na kinup to na anei hom ti ki che umlo a hi na bana kin gun hin ma a hung lung ding phana international rule based order asu sit thei a hi ati vin hi ki ho na a china chaya he che dai nai pon hinla Kremlin spokesperson pan ki ho ni chai a hi ting le lam kai tinin ipiti lam dola ki ho lana anei hlonem ti thu media hwa phon do na ananei hlonding a hi ati ne hi aji chu ki ho na thu poi mo zo si hi leisim ni khule ki ho na anei pat na lai hlonding chu a hi United States President Donald Trump in ahung lungding phana mena ding dan agin chatna anung zio hinga anapung doi nahi amana seina ahung lungding nisim somni lakhat ni khole Manhattan District Attorney Vaisai Nanoya amachunga criminal charge phonkhumna neya mena ding ahidan an sei nahi hichi athu sahi adile United States khang thu sima dinga President khat criminal charsa kiman masipin hiding chule ahong lungding kumsang ni somni leli kuma presidential milhanna adin kut na jong lo samding chu a hi hichito kimat chun Trumin anung zui hon hitabang din mun chu a hin tu ta le social media platform mangsa a thudi isaya ki phinna anei na dingun anapung do in a hi hichi Donald Trump to say chu adodal loi khat chun anung zui hon achi samil hanna ana umzo tulbol ni sim gup ni khwa capital rights tia ki hebanga anung zui hon ki phinna anei kit na dinga ase a hi atiwin hinla abang loi khanin online chat box a hi lole law enforcement ho ki mancha na suboi thei tinten sa ading tina a hi atiwin hi New York muna Republican clubs hon amuna seido nai lo mun khana ki phinna ne ding jong agongwin hi hinla Republicans lam kai loi khanin tu ta Trump ko na to sot ding hi ki palna thei ta hiding in allow vin hi North Korea State News Agency KCNA in thulhut ananein a hapta sunga North Korea in nuclear galman sa agal mi ho don putna manding dan kichu na tactical drill ananei uvin asayo nahi hi chikin gona chun
tactical ballistic missile amoa sim thu nuclear warhead ki bul chu kap do na zong ananeu vinahi North Korea te phun do chu Japan le South Korea ten misim ni khu chun solam tuipi chung North Korea ten short range ballistic missile kap do na aneu ve tia ana sei zo luna ananeu hi North Korea te missile kap patip na chun North Korean lam kai lubu Kim Jong Un le achanun jong vetla na anei lonin hi gamla North Korea sipaiten analhon pile lonin hi ekiti Kim Jong Unin hichi patip na chu gamsunga sipaite galatula dinga mansa ahi dano le athane zawnaw vetsa na ahi anati nahi South African investigator Cloete Morale achapa chu thala kapli ani lonin nahi amahi achisa South African President Jacob Zuma government to kimatna company hon nigu chagu na chil ha piu corruption thu wholesale na dinga ngan sina changkhat chu hi ahi Cloete Morale achapa chu Johannesburg khupia agaria alhelaya mel het lo thal chahon anaka bli hon na hi kiti amuna thusu LAHKHOM mi ho sei dung zuin Murray chapa chu thilso namuna apet penin anathin Murray wang chu hospital lut na hi zo chom khat zawin anathi ati na hi Murray chu gamsunga konin corruption case le criminality chungchang thua holchil na neidinga anhlan do na hi ama thina to kimen hin police on holchil na achil ha pi banzom uwa Kithanale Murray in an hole tuto kimetna anezem ti zong abui pi dingo hi hethe khatsu Murray hin bosasa tia ki he corruption hata an chil ha pi company a hi liquidator a an pang hi bosasa company hin President Louis Jacob Zuma in anavai pu sunga chu hata sumle paya Hetna bribe anabola ki saya chule Gupta brother tia ki hete ni chunga zong holchil na Vetsina anaya ahi hiti hoka la Murray thi hi Zuma te politics lama hata ahung machal jingkit layo chu ahi na bana Jacob Zuma chapan jong politics sa thu ta alu dinga kigu jingkit chu ahi pathin ni khochun United Kingdom gamsunga London khupia Indian High Commission chu Khalistan supporter hon bulu le su sina ananeu vinahi thu su hi Indian government in Punjab state sunga kun radical preacher Amritpar Singh mana omnedinga arrest warrant asodo zo wa anasu hi amahi Punjab gamsunga chamle lungmon na susiango ahi na bana Indian officer hon Amritpar Singh in Pakistan Intelligence Agency ISI terrorist group ma ke he ho to zong thu te in kimetna aneze ativin hi chule officer hon Amritpar Singh hi Sikh khangta ho thu hildi lo chamhlat na ding galgu bolna Zoras Punjab ti kilai khomna helut ding gong jingmi khat chu hi atiu hi alangkhana Indian government in United Kingdom gamsunga kibulu na thwa United Kingdom senior most lam kai khat samon anabol khumovena hi chile United Kingdom gamsunga Indian diplomat le personal hochunga bit lauta aum sa anaw hi dayum lauta ahi zong anati beu na hi United Kingdom government in hichi buluna panlo ho zo si maddo na hanai su keiwa go na api dingovin ka ta injong het sana hananayo na hi thilsu chungachun British High Commissioner to India Alex Ailis chule London khupia mayor Sadiq Khan tenin jong hata indemna ananai lhoni nahi tu su apat napat achaina chan ngai ho zo si na chungchi owa ka ki panaw ka hin phong ovi tu su tha emukit ka ovin na bonun mangphale chibai